大家平安，有日外读书ka jam naman, nama ka jinana solivat. Saka tuso ka jam naman na urita sopi na kaino samas. Imazaitwa sini pakalante Yohana turo. Imazaitwa tapuro kato ita sulatan. Imazaitwa tapuro kato lima karan. Patyo tapuro kato shiva karan. 启示录11章15节到19节。Pai, parapang azwa sika masang pitua sa sekaulan I dari babau. Manu maranta amarka lingau pasi atsa I dari babau. Ivivu maya tutsu ikatsawan namasang pinalawakan nanga nota semas. Kato azwa na kemasi te maju kirisitu. Di maju anga ure palawalawak pate mamiring ayaya. Pai azwa man dosapuru kato sepata namasam parengan ana amira di itoa iradan nya maju ite ayau toa cemas. Kemubung sa suku paalai toa cemas. Sa ibu maya tutsu marware waman danusun anak mati cemas atala popitsuran izo akemasi cuai izo tutsu ayatwa su sinan popitsuran toa na penaramu sasu palawaki namana manga akana ala-alanga na kamina mali rawats ayatwa manti zanga aso shikina malian madalunanga pintana adaw na uri si papa penepentan toa marka nama sayanga uri si pakalwarewanga toa marka so saskaulan aro pakalakelang toa so warong toa so pinili taala-alang toa na markut toa paalay taso ngadana mapolat ana mapaalay tsaw-tsaw katoa inika na mapaalay sa uriping anga uta marka amuji-uji toa ikatsawan ayaya. Pai mas ulewanga azwa itari wawa kakadihayang umano cemas au mapatsunanga itari wawa azwa langyan pinacaradan toa vincikan ta sini pa utsus katoa cemas au ramada panga zemai nganga semrara anga remuni anga au temalau anga pasa itu acu kaino cemas sinwici kimazai toa 启示录的11章15节到19节。Tutsua kajam-jaman asini putarwan ta tutsua ta kini sinupua kai 哈利路亚大合唱，哈利路亚大合唱。音乐家韩德尔创作的《弥赛亚》最后一曲《哈利路亚》的歌词，就是依据启示录11章和19节的经文。据说他在写哈利路亚时，经常感动流泪，双膝跪地，双手向上。仰天说：“我看到天门开了。”这首歌的旋律雄伟，和声优美，反复诉说基督要作王直到永远。为什么地上有大灾难，天上界却高唱哈利路亚呢？因为地上的罪恶将被上帝的正义取代，世上万国将成为基督的国度。根据但以理书2章44节，
上帝要建立一个永远的国，这国绝不会被征服，却要毁灭所有帝国而永远存在。这对地上的帝国来说并不是好消息，因为既得利益权柄者不会甘心把国交给基督掌权。因此，当末世来临，所有政治、经济体系被基督的体系取代时，将发生大战争。喜那亚将军都出来，大家们慢，哈利路亚大合唱。Sini papapori ngau tianutin la tinana kemelang toi cha sini palarai sini pasmarau toi cha cha kini turu tu chua kajamajaman ayakana pasmarau saka tu chua kajamajaman na sini pakinum tianutin 上帝已经打开圣殿的门，你要选择接受恩典，还是雷轰、地震的审判？愿主在我们生命中掌权。Sinaya tu saka zaman asini pakai nama tianutin saka kai nuri。亲爱的主，愿你再来的时候，我可以加入这样的大诗班，高声唱哈利路亚，你永远掌权。奉主名求，阿门。Mali-mali tu saka zaman nama katinana misal selanga sumupu toa kainua cemas latinana cakemelang camaraloi toa mana sini pada zakatenua cemas。你要选择接受恩典，还是雷轰、地震的审判？Sinaya tianutin latinana kijajarang apaloro toa mana pada zakatenua cemas lekatina sekarau lekatina maipu lekatina na pasazua toa maurip ayakana papopicul atiso na tiakan ayakana pasamarau dan menana suliwa tu suaca kini davam大家平安。